malungil kap singal mer kami war other belal no sumilo mes orange tel mo misring ya TMC channel 48 tem la mo tem la Meang el Chais mai gagi da gel Meang el Chais dilo brabal water elal tal sande bokal mes kami ura elal time sel got el Meang el Chais ngarangi ya ul daswel molla al senet pil 10-148 dilo brablara senet el introduce ringia tangak el senator Frank Yota tialul daswel molla amol top dra $5 sil PPEF tia sil dahara ringira airport el pristine paradise environmental fee tialul daswel molla amol top dra $5 malmalt el mura PPUC el altime nga el sel segi del $100 yang ngobi ngaringa el bingel boringi mura kakarosel dalaw probablemente $22.50 ringia malmalt el mura national treasury rabul belaw tialul daswel molla amol top dra $5 al sel segi del 2250 el mura PPUC masel wayabol tial polto yesel ludo del motor del moso isbra sangle la bela wa di mo 1750 tialul daswel molla amol tabdi tegi del $5 al mura PPUC mo ulen di kalsal morba ra la tengir hidar other belaw makata ngar segi de balmol mra diosisul ice tigu ice luasya isela budget tra FY 2019 yang ngarangi meldar tiltela 500,000 el ngara al selsegi del national budget el top del mura PPUC el mol ngaseora afpak na afpak sel armaric fuel price adjustment clause el sel ngase klara la alura belulat en modi mukra la dengiri kidem dia lu saudo da PPUC masel el sela national budget tra for FY 2019 ang nga proposed 500,000 din mo lang sira para PPUC may kay kitel tablo luldaswa hopefully mo ulen dia kan san masara na tengiri kita other way law telgi bedos para ora la tengi kadambal mol mra Meang el Chais ma tial no mer kan Meang el Chais aku tabatia bungule la belu rasyawal el sawal mo malmol mal ra tial PNMS mandiakal lomu negire lomu ra January 1st 2020 ya uldaswa modulating tara Meang el Chais dia kadil belura syaba la belura Taiwan adil kal mlat tabdia uldaswel logi wa written el babilingil engel ambassador ra belura Taiwan al mira belur bela ul ambassador Wallace Chow el mlat tabdia babilingil el wase direct support ra dilera Palau National Marine Sanctuary malukan selo ng lera at bela wa sembul mo mulra 80% ra tabela belubelaw ma dol tirak ra ay set kay kitel babilingel la ambassador ra belura Taiwan direl wa sengarang itikil adra Taiwan ngara era belubelaw direl wa se tabe ire time mal sabe la belubelaw ra uktura conservation matura economy malmotal marail budol tau tay gidel Palau National Marine Sanctuary sedi tara Meang el Chais ikadambal mol mra Meang el Chais isla klol kabelment ma belul belaw amle joiner sil ATT convention tia sil arms trade treaty laring ira belura Australia nom ter belaw longa Mr. Ernesto Angidobel ma Mr. Gaiden Gintol ra Ministry of Justice tirkang amlora Australia mocho na tegi del convention el tiang asil clol convention el malasam el regulate international trade ra tora arms ma weapons ra belula kamal mol mra Meang el Chais makadukuk mira isela belu belaw ma FSM el ngia no sabir el rogirs el surveillance ra bela belu belaw tinakang no sabir el Wayal patrol ra 170,000 square kilometers tiang malklod basyo laringia more than 50 marine law enforcers ra blue belaw mabalura FSM mle yang artiay gidel joint cooperation ra dalong lay ga lerul belu le dire kan laringia ngesura ra Australia lul bantri man dia kadil tora patrol dia kadil sel PSS ramli kam sel patrol bo travelura FSM dire kan laringia aerial surveillance lulang asir tinar adra Australia lo sabi el patrol tegi del malklol 170 square kilometers mangkaray kay del illegal fishing
IUU malubeng unregulated unreported illegal fishing. Kata malamol mara yay kidal ice ra blila pulis makatukuk na mo mereka marino me ila kata mura blila kalbus me ila alsil sem larengia ice mera TMC wa sem lorengia klakawadra alsila blila kalbus larengia tara kalbus el miltamal kul makadora o bisra blila pulis sem no sabihan makadora gaiten kintol elngia o ngara ala ice to dra blila pulis sem malgol wase yang under investigation o tabdia press release tira klugo kuma hopefully sel teme la Meang el Chais tian maral melsande la tu de mong mosabiran low ice cycle official information el tiro of drabli la police lo ase terwat amlo ka kwadra la kalbus et al kalbus atil melia hatara kalbus ngara al sila lila kalbus ra bulu bela katamal mol mara Meang el Chais uk isela hospital yang ngarang isil dom ko dorngil wase Frida Fang Challenge tiang al biluli ingel other belaul kira Illinois era belurang bar del klela Frida ongrung Frank Fang el le donate $500 el Mora Ministry of Health tol tirakra ay se lera TMC ngarang tamalogol wase tial challenge amorar other belaul kirai krela blue belau mani dil other belaul swallo ng sera hospital ka adaptra room malube ko kukil tia room ra hospital niya sabi emel donate te makli etamon ki kli ser room ra hospital rank claim they'll name the room after you matiang challenge luru ringing kay kitel Frida o room el kira blue ra marigel dire kal malgoya al adam ma ku other belaul kirai krel belaul wasal sab UM donate man dire kal sutri ra other belaul ngara al sela blue belaul improve ra hospital lagi set tara malungil ice el ngaring ya other belaul ring si soal donate yung malding la simre dire kal swakalo ice ringi letial Meang el Chais sa dia katil top tra TV ra blue belaul dire kal top tra internet ngaring ira YouTube ma other belaul kirang bar ma kiel meliwek ra blue ada subscribe ringi o mes ringi mentira kal ngarang iya ku kamul other belaul kirai krel belaul o mes kel Meang el Chais ra internet ma YouTube ku kal ngarang iya hasab amul donate sa mariarem donate tel mura hospital no hopefully they'll name a room after you wayal lore nga sule malkira like kita donations setra malungil Chais kada malmol mara Meang el Chais mang president ter mga saw amlo o launcher sel re mga South 2 Foundation yang al foundation al ngil tia tamal el mother mabukot Thomas re mga saw mo first chairperson ay sel nila Meang el Chais sawa setial re mga South 2 Foundation mo o focus sa tukura environment cultural preservation by youth development malungil Chais malungil tara al adan mo for good cause in what moklay ga kidel moklog tutelil tiging ita other bilang kada malmol mara Meang el Chais ma ku pelura Russia amla mabalur belaw amla saing ra collaboration ra dalong lila belura belaw mabalura ra Russia el modia kada require visa waiver mar other belaw sab iril mi mokol mura belura Russia tilgel buk adara Russia tourist del soil mera belur belaw asab iril di mi mokol mera belur belaw matiam malungil Chais klo aurere la PBA mentara adoreng basang mongil lu ulak lakang kodang ra belura Russia mera belur belaw makukra other belaw soril mo visit ra Russia entel gibel mo beot ta tele la babilingeda adabong ngaring yaw visa waiver ra dalong nila kal lerul belu blur belaw mablura Russia le maktabi iya dalong lir sera year 2006 mangarang iya established ties na blur belaw mablura Russia ila alta mengel honorary consul ra blura Russia mera blur belaw former senator Adel Vice Andres tara Meang el Chais kutukuk ngaray kay kidel belura Europe sel belura Serbia kaya tilakal belura Eastern Europe medan morar wa Russia sira presidential summit 19 presidential summit ra para mayong at the sideline ng uluay sulwas siya
Gelulam tira balura Serbia merkei kita presidential summit del Klela Vladimir Nia special advisor to the minister aulu ay selwasia balura Serbia Samaria mo provide a scholarship el merabalu belau madera dil tura school a sorirlo ng sira balu belau tira dal sorirlo ng sira tura sport mang temo hopefully ang with the Sweden sorir el mo duro krar coaches matira el hopefully athletes sira balu belau murabalura Serbia mo o train matira el coaches ra klogol ngara balura Serbia mera balu belal mo train ra athletes ra balu belau masitra palungil ngeso el blalo dersia balura Serbia el nia tira el sali la balu belau mo ngeso atura school matura sports development ra atura klogol kada malmol marami ang alay sa manggil President Haini still closing remark kirangira kay kita lo sisul 19 presidential Micronesian Presidential Summit tablil host ring Blue Belau el Anrak lo tabadiam klelengil Mr. Ephraim ira ite el mo honorary consul Rabulura Marshal mira Blue Belau kal Ephraim ira ite am laudura PCC mang laudura lo menteri dar adra Marshal el ngara Blue Belau mang diretal ngaring ya clothing iringira ra other kay kita Blura Marshal me warula President Haini name ringil honorary consul Rabulu Marshal Mirabulu Belau mengkuk ngaringya bor lira o kat pela masisi el leungil dalawil ra dalong Rabulura Marshal Mabulu Belau tolmol melmoray sila CB ma CB am lo celebrate sel 77th anniversary ringira balula ya Blue Belau lamo mal namo betul rakal sibia ngarabalu belau betul ka raadal lamo apprentice terkait kita sibia suba maklog tutelen skills sama huk tukura tele laurior di soala meang al islo aset tirkel first del apprentice ra sibi ngarangi mal betul ya tartirkel lekot del apprentice ra sibi ran merabalu belau ra 1970 president ra senate Hokons Paulism se malungil ay se congratulations mura CV kata mereka sulit raihil betul lungit lurior long mokra el sela balu belau kata melmol marami ang ice mura isela betul raklang godang ra balu belau ma sel belura nauru se ngaringi airline ngaringi sel dom kodoring luaseng nauru airline el sira al selti del presidential summit tablil hosting ya Blue Belau on the sideline engel minister assisting the president Mr. David lo announce wasia Nauru airline sawal mo increase ra route ra flight ringi il may include ra Micronesia madol tirak ra ay siya sel Nauru airline ngara al sela irul buil yatta mo muul swem kal murablu rakwam diri kalung marablu rakwam ito mo extend ra flight tiren mirablu belau masem balungil ice el diri kal amo ula ut pela turak lang kodang balubeng da nilay hil already existing el flights niya swem kal mirablu belau balungil ice el mo taras airline Nauru airline mo taras swem kal mirablu belau kada melmol marami ang ice isela turak lang kodang mang blaringi ya cruise ship el dom kodoring was MS Albatros ulal takara more than 500 tourists el mera Blue Belau on a one-day tour maldita sils tamlera Blue Belau ulabi ma bebi tiram lora bukti tilog del mera downtown horror mat shopping o siga gift tiragal el gift shop mar bebi tiram lor sil airai by tour mar bebi tira bukti le design del sweb kalau mesra aerial view ra Blue Belau malungil ice mera Blue Belau rai gai kita betul betul rak lang kodang la makat mokle malmol mal masisi auro ringira al sela Blue Belau ay kita amlo labong al ice no sabi kal malmere al Sunday o mal masaulo mesya ay samrail ang klaka olgaril ebong maselguk mel Sunday kluk tel melo lababes o mal masulang meiga